ukethia musesia na nina wikwatio kana watinda nesa nienda ukethia na ndiutho cha ndini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthi na abala chuma kithelu twaneneye yulu wa Uwau wa kona ila withi ya mundu ndekuona basa kana mundu nukuona bakubi na indi muthenyani wa umuthi nienda tuselele obau na twithwa twinenea Uwau wa metho na twina ndakitali ula ukwithwa aendele utwelesya yulu wa maundu wa kibathukanyo yani twa Faith Mackenzie wa mutunga atuatiendi ni wa Facebook ni Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV official na indi utumani waku mukubi ula utena ndebi wetuma kwa namba ili 39115 na indi nienda umutho chaba studio ndakitali witu abikie na kutukethia na indi tuendea na unenania witu wa umuthi. Steve ja ukethia ngaketheka ndukethia musesia na ndumutapio masitwa maku nikenda tuende na unenania mwethukisia ndienda mutonge muviengi na tikalivu kwa kivindi ki na kwa masitwa wetha mwena olwa ni Stephen Maingiki na ndukumana na hospitali yetu wa Global Optic Care ala mena branch masaku pu Doctors Plaza ngolova ya kana me branch yengi Tala pandu betwa Omland Plaza kalibu na ofisi ya NHIF na mitokini ni mwabingwa branch Kitui na tuende omwidumia nesa tikalibu ni asanti na indi chuma kithelu ni twanenie yulua maundu kibathukanio ma kuona yulua kuona kwa basa kuona kwa bakubi na be museisia umwe unakuletie yulua ni withia kana mundu ni wathi ni wane wa miwani na ndio isiona mundu ingi asio kasibitali akasi ati miwani bado ni wende kuona nesa ni watanzio kieba haya undu ndio kasibitali na ina thina usuitha withi na wachau isu ni kulio idha ya kawaida muno kwa ndola meke miwani ona ti lazima idha ndola meke miwani meoka ona mundu taike miwani kwa ibinda wesa idha metho make mayona nesa na katwambie kwa mundu la unatumia miwani na yase metho make mayeka ata mayona nesa kwa mathina la tunawetie wetha mundu ni myopia kana ila twita short sighted vina wake nwenda ya kwikata kutheete kana vino lo kwenda wa kana one wende ya wingivite ula wingivite ko ibika bandu gasikitha miwani ila winayo iyo mutethia ko no kwenda kaikata akwania akwate anengwela ila utono mutethia kwa ibinda isu kingi kwa pe ula thina wa soma kwa andu aku na wosu no change ya kwa tuyago nene lengi na nusio munde tunene kwa mundu yote wabicha miaka 40 kwamba tamu kwa tawani thina wa soma ukasekwethia sindu nona asie bakubi ukasekwethia Biblia kwikea credit kwisomea messages kwisisia sindu simoni kusoma kusisia sindu kompyutani no kwambia kwitha na thina na mundu usu nwenda akanengwa miwani ila twita combined kasekwethia ni akona basa na kuona bakubi pati akona basa ti lazima whether ndena thina kuona basa ndeke wapi na wako ti lazima ekiwe ndeke wapi na kuona basa nundu ndena thina kuona basa thina lawe na gono akakata ni wasoma aye na wosu no change ya kwa ulami yake songete kwa mundu lo ambia 40 pevi no lo nenga wasoma kwa ulato yasia kwa mundu la wabicha miaka 40 na ti ndena thina wa ila tuta short sighted mundu short sighted either ndesa kwa tanite no wasoma usu ni mundu kusoma ibaba kubi ni kindu kiba kubi lakini mundu la metho make ni maseo na mundu la metho make ni ena thina wa long sighted kana kwa ena thina wa kwa na sinisiba kubi thina wa soma no lika na thina wa soma ukata pe maso mamwe metho mende ya matheete miako nla yasonga mundu asiawa kana kanini wakanenga ebuku kai aba nikasoma lakini nyanga kuya bundu yona kwa ubi no swenda uthelete na unlo wende uthela no wetho kindu kila wende ya ukisonje chao basa nuona andu aku etha ni mendo sisi simu maminya baya basa ona mundu etha ni thangu mundu kondo somo ko nae inletwe kwa mundu
wina thina wa soma kana mundu abicha miaka 40 usu ni thina tuita presbyopia kwa si kwa medical term tumwita presbyopia na presbyopia yuka nundu wa maso malela na ni kwa kila mundu no kwa mundu ula witecha ula short sighted kana witha na thina kwa na sindu sievasa lakini na kia miwani wa saubia party su ya kuona basa thina wa short sighted no mwiki miwani kana kata asome kindu kiba kubi tuwa bau nienda kukulilia kulio bau pe chuma ni kithelu tunaitikana muno thina wa short sighted na long sighted mundu asia wanaguo mala maingi no bebinde bika ukethia mundu ndaisethwa na thina wa metho lakini nanda bigite miaka 40 no mundu wa muika na ndwiwa ambisetha mathina ma metho ndi kuona ndi kwikata thina smwitha mundu aseiwe naguo na wambo kwibitha kana ni kindu choka andu ingi memana nundu ndwi kwa andu ingi memana kana kona koti kusio na andu ingi nimekala mailiu nundu meona ulanene andu alangi onthe mona kwiliu na ibikaba ndoka ambio soma kindu kana bandu be andu no ukakasia mbona kindu kiendiene no kiongania kwe imbona ni chene chandikitwo na mundu ucio ambio mana chao ena thina pe mathina ngi moka o mundu yani na asu ni muno moka mundu tena thina utenda miwani ni Uwau na mawoni matuma mundu atona sawa ko either mundu ndaamana kuma tene kana ena thina chao wa uenda miwani kana thina wa metho ula utotona kwikati kuusauvia kana utukaumina kwa kutumia miwani aya waweta yulua maguni moka makakwata mundu kethia ni walikilwa mathina ma kuona kwa tunengengelekano ya Uwau kwa metho me mauo maingi nondu mwena mwi ulongi na kila part ya mwi itha na uo wake kwa ngelekanyo kwa pe mau matatuma auto mateseta thina wa kuona na pe ange matona utuma metho witho utatona kuona kwa ngelekanyo kwa mau wala matatona kwete thina wa kuona nundu mwena allergies allergy ni lauwa mundu yasia metho makwa ni meune ya nimealia sindu ta isu ni ndisi ya kuona lakini ni thina cia chao metho na kwa ibinda ni tono tumayete mauo wangi ma metho ko you an example ta allergy no unengwe ndawa kana twikata allergy ni kindu kitonya kuthothea withiwe na thina wa metho withiwe na no thina wa metho nundu ituma witha we uncomfortable kana utemuyanie nundu iwa maine ya sengene malasia na mathina ta asu tutumia ndawa ukanengwa ndawa ila ilite na kwi mathina mengi types cia allergy kana mebe ya allergy sila ikwata mundu metho ni mbingi pe allergy sietawa ni kitogo pe ingi sietawa pe allergy sietawa nundu wa pollen grains kana ila miti ya mala tukili twa mala ni tutumando mama kwa chao ni allergy na ni itawa tutumia ndawa tukaita pe allergy ingi sietawa ni infection kana wali kwa ni kindu ni tumududu pe bacterial infection ila sieta ni bacteria pe mathina ma allergies metawa ni fungal infections kana disi kwa fungal kwa kikamba lakini ni kwa tendo mokwatia fungal wakwatwa ni fungal infection usu ni type ya allergy na sio ndesi itawa tofauti pe ile ingi sitawa viral allergies isi yeteto ni nundu wa allergy yeteto ni nundu wa chao virus yes na sio nde sitawa na ndawa tofauti ngui wa tui ya mundu wetha uri na thina wa metho thi ukone ndakitari ndukathi uwe ndawa chemistry utumia
nondo mau ao yuta ta mathinasu ma allergies ando ingi ni makotha kutumia ndawa ile tailita na ikaeta thina methoni isu watutabia sendu ila cio thothea mathina ma metho makethiwa lakini pema Uwau angi withia mundu ena mota sukali matonya kwete sukali no etae mundu wa diabetes sukali no tuma mundu ethi wa thina metho wa kuona na tutanambo bika kwa sukali pe mau angi ekaopo allergies peke yake pe mau tuiweta mau ala matatona kwikati kutuma utaona mataete thina wa kuona pe mau angi wa kwata ni mama metho matuma utaona na kwa mifano ila andu ingi metho anayo ni Nzeei na Nzeei ni kwata andu onde kana kanini mundu muima wana mundu muku pe Nzeei ya ciana kana ila twita cataract ya ciana nini ciana mbingi ciawa nayo kana yuka immediately masiawa few days kana few weeks kumaka ciawa Nzeei yetha ili ata Nzeei ni kiko kilika metho na Nzeei ikwata ale atwe mukamba kita chuma cha itho na chuma cha itho kwa kamba ni choki kini choki to chuma cha itho ketha kalea kanini na kalea ku ila wa mulika mundu metho nuona kindu kivinguka na kisio kiania kitha mbewa kalea ku kona kaivinguka na kaisio kiania nibo betha acho nibo betho wa chuma cha itho kana crystalline lens tumeta crystalline lens ni kio nondo mana hiyo ila unenga wasia miwani lakini kienga yawambie kitha ba au kio kitha na vina nicho component imwe ya kituma mundu ona ai vina fulani ko ila choka chalika kiko ituma cheni kitalika thino wa itho Nzeei ni kiko tukita ni opacity ni kindu kita chalinda nicho twita Nzeei na Nzeei wa cia Nzeei ikwata acho crystalline lens kana kio chuma cha itho ila cha kwata Nzeei ni kwata area mbingi cia chuma cha itho pele tona kwambia mbe wake chuma cha itho yukite kati pengi ambia nthi yukite kati na pengi ambia tina yambia sidi tina yukite chao kati pengi ambia especially so ya ciana tumita senile cataract yambia kati kumakana kasiawa itho hapo na ikende olika kiko kikende olika kilikite gasikithika isobika bandu gasikitha muno ndekata ndene urona mana ta mundu kana na Nzeei urona mana ta kana mundu ena Nzeei wa mulika mundu itho kwa mundu ina Nzeei itatumita dense cataract kana ila ilindite pyu ona kindu cha white pau chumani kalimani kwila wa mulika mundu kaeria kakamwana kuketha katiete wona akili white peke yake pati ingi ni sawa lakini kakamwana kuketha katiete etha akili chao white na etha na kwa andu ingi etha ni kala muno itaumwa ni badilika ekethwa ile ta ikwenda kala yellow ni dense ni ambia kwikata kuchange color to yellow ko ni dense kwa mundu tosu utona ithia ndene kindu no munengie kamutata akathina ko kana umukwate mwoko athinayo na indi nundu nienda twambe koso thiumo nienda tuke koselela kukwa Uwau asu na ndutuende ya na utwela sa Uwau Nzeei na indi musaisia witu twamba kuthiumo ni o wanda tikanini ndukathibasa nitusokethete ndi twende kunene na kusila namba ni tumane mukubi ili 395 twatiendi ni wa Facebook Mutongoi TV na YouTube no twithia ndini wa Mutongoi TV official ko leo twende na kunena ni Uwau ala makwata metho nitusokethete